Ma izlazi iz auta da ključam vrata, mamlaze jedan. Pa de, izuj se, sad sam oprao auto. Pa tato, puši se nešto iz motora. Ma to se te psine nešto u mozgu zapušlo. Džet se u ovakvoj limuzini pušta. Ovo nije normalno, mi smo dali, hej! Tata, mi puši nešto. De zatvor prozor, sad će klimu paliti. Sad će sine tate napraviti klimu. Puše li ti? Puši tebi stari u mozgu. Puše li ti? Dosta je, tata, puše sa svih strana. Može li se ta muška malo smanjiti? Ma može, sine, vidiš ovu tipku, samo je malo stisneš. Evo, sine. Jel sve dosta? Tata, može se otvoriti ovaj zadnji prozor? Pa naravno, sine, viđaj kakvo auto. Gledaj, sine, sad kako se otvara prozor, kad mene nema u kući, da znaš. Ovako, sine. Ovako, sine, ovako. A viđaj budale, razbi prozor. Eto ga, sine, otvara prozor. A čujka. Jesi li sad skonto kako se otvara? Ja sam, tata. Hajde, sine, u školu. Pa tata, mene sram da me gledaju druga djeca u ovakvom autu. Ma nisi ti, sine, kriv što je tatina limuzina skuplja od Ferrarija. Pišaj po sirotinji. Hajde me poguraj da upalim! Pogino da Bog da onom golfu dvojici. Daj Bože da me ovaj sa BMW-om ne ogrebe. Koji si ti, Krkan? To je Krkan! Ako mislite da sam teški Krkan i teška seljačina, pretplatite se na kanal.